Yesu agira neza. Yesu ni umunyambabazi, yadukuye kure. Iyo tuvuga ubuzima twanyuzemo, abantu bagira ngo ni ugukina cyangwa se n'ibyo abantu bavuga, ariko twabonye neza y'Imana. Jewe uyu nguyu ubabwira nabaye mu buzima bw'icyaha, ubuzima budatunze Imana. Ndibuka byo Satani yankoresheje ni byinshi. Umunsi umwe 2006 navuye muri Kongo n'amaguru shika hano muri kino gihugu cy'u Burundi. Cyo gihe umuntu yari yamwoye inzoga, umuntu yari yamwoye urumogi, nta buzima umuntu yari afite. Nafunzwe inshuro nyinshi muri Kongo, nzira amanyanga cyangwa se nzira gukorera Satani. Nafunzwe kenshi, nahanwe kenshi, ariko Imana yangiriye neza. Ibyo byose yabidukuyemo yacu, yatubereye Imana, yaraduhamagaye kuko yari dufite umugambi. Naje gutahura ikintu gikomeye, nasanze umugambi w'Imana ku bana b'abantu ni mwiza. Imana ishimwe. Uwo mugabo ni umugabo uhamya Yesu, ari mu gihugu cy'u Bugande, yitwa Pasiteri Inoke Ruhumuriza. Ndamukunda cyane, ni inshuti yanje. Buriya nta kintu kiza kinezeza nko kubona umuntu mwasangiye inzoga ukabona yarakishijwe kandi nawe warakishijwe. Iyo umubona ahagaze imbere mu materaniro ahamya imbaraga z'Imana, ahamya gukomera kw'Imana, umutima uranezerwa. Ico gihe nzanibuka twarajanye nawe, ndetse twararanye nawe mu Kagogo. Noneho dushitse mu nzira hakaba twaraye mu Kagogo, iwe yarakomeje arataha. Noneho mu nzira dushitseyo, kuko twari twasinze, dustant duhura n'undi mugabo nawo muri famiye, akaba yari afite inkoko yiwe twari dushoreranye. Noneho ngo ndangize ndamukoroga, ndavuga ngo ndakwakiye inkoko. Arambwira ati noneho bigenze gute? Ndamubwira ngo iyi nkoko ndayikwaka ni yanje. Noneho haza umusirikare, yari umukapiteni, asanga nyine ko turakorogana n'uwo muntu. Uti bimeze gute, niki ko mwasakuje ahangaha? Ndamubwira ngo uyu muntu karashaka kunjana inkoko yanje, kandi ni inkoko yanje ni je wayiguze. Noneho wa mugabo aravuga ngo iyi nkoko ni yanje ko barabesha. Noneho mpita mubwira ati baza uyu wacu turi kumwe, tibaza uyu nguyu. Noneho ntunze kuri mwene data Pasiteri Inoke Ruhumuriza, ndamubwira ngo namubaze. Noneho bamubajije nawe kuko yari umuntu wanje, yari inshuti yanje, aravuga ati inkoko ni ya Mutware. Noneho wa wundi kuko yari umusirikare ahita ategeka ati inkoko nibayiguheze. Ya nkoko barayimpa. Ya nkoko nashitse no mu Kagogo, hari umugabo w'abasama mu Kagogo akunda gucuruza kanyanga. Ya nkoko tuyimwera kanyanga, twaraye tumwa buraca. Imana yakuye abantu mu bikomeye, ko twabaga mu buzima numvaga kuko nejejwe no kumwa inzoga, niyumvaga yuko muri jewe ntobaho mu buzima ntamwe ikimogi. Nanone nzanibuka ico gihe uwo mugabo nanone umukapiteni nawe yari umuntu wo muri famiye, arambwira ati noneho njewe nagize urugendo rwo kusha mu Gitoga. None ubwo mwebwe mutahe mwiga, ishuri ryafunze, murabyumva, kandi akazi k'ubwungeri ni nkaho ntari nkigafasheho cyane. Arambwira ati noneho we mperekeze tujane tuje gusura famiye mu Gitoga. Tujana nawe, turagenda. Dushitse mu Gitoga, nzanibuka cogeye mu Gitoga, abantu babaye mu Gitoga famiye ibo barabizi. Nashikaga mu Gitoga, famiye bakiganyira kumbona kuko narahashika kenshi, kabateza akavuyo, kabateza akajagari, kuko najaga mu businzi ugasanga nkoroza abantu, kandi nanone nakoroga abantu nimbara bafurero nkoroze bikagaruka mu muryango. Ico gihe nzanibuka twajanye, kuko uwo mugabo wo muri famiye yari ari kumwe n'umuescoti wiwe. Uwo muescoti wiwe none tugasiga urya mugabo aryamye, tukaja kunyaga na wa musirikare ninjoro, tukanyaga abakomeretsa, tukabanyaga ibyabo bafite, tukabambura inzoga, amafaranga. Nzanibuka famiye baje kungenderera,
nicaye mbona baramzukije, ndabyuka. Noneho ngo mzuke nshitse muri salo nsanga babakomeretsa barahari. Kuko ico gihe noneho twarabafashe ngo tubone tubatsa amafaranga bari bikoreye ico bita casterite. Noneho turazibambura tuzita muri Rusizi, tubona ntituzishobora, tuzita muri Rusizi amafaranga bariyo tujana. Noneho mzutse yari umugabo w'iwacu, Imana ikomeza imuhe iruhuko ryiza, yitwaga Mbabara, yari imfura, yari na shefu. Araza aravuga ati noneho bambwiye yuko hari ibyo mwakoze, none ga ntituja kubarega mu basirikare, nimuzane ibintu by'abandi mwajanye birangirira ahangaha mu muryango. Ndamubwira ati umve nkubwire muzehe, aba bantu basaze, bashobora kuba bitiranye ibintu. Jewe waraye muri ino nzu aho kandi nimwo nkiri, none se aba bantu twahuriye hehe? Kuko nyine bari abantu nyine babona yuko ntaco badutwara, abari bo birangira ari bo batsinzwe. Jewe nta basirikare nigeze njana nabo. Noneho bagiye muri yanzu basanga urya mugenzi wanje nawe aracaryamye, nukuvuga ngo barya bagaragara yuko ari bo babeshe. Ariko twabikoze muri systeme, kuko twabikoze mwijoro, kuko kenshi bagendaga mwijoro kubera gutinya kunyagwa. Nanone turagaruka, nzanibuka twagiye tugarutse dushika ngo ni kumuramza kuwingwa. Noneho uburya musirikare arambwira ati wowe uza hangaha, reka twongere tuje gushaka ifaranga. Turagenda tuja ahantu bita kuri Nyakirango. Noneho twebwe turara hanze na wa musirikare dutegereje abakomeretsa ko baza. Ngo haza uwa mbere turamuhagarika, wa musirikare amuhagarika. Noneho mbwira wa musirikare ati ubwo uyu muntu yirutsa atumuzigo reka tuwutware. Ngo tuwutware duhambuye dushitse ahantu dusangamo harimo amafaranga, harimo $50. Ibintu tubita ku musozi, amafaranga bariyo tujana. Kubera iki? Kubera urumogi. Imana yakoze ibikomeye ku buzima bw'abantu. Ndashima Imana kuko izikura kure. Impamvu dutanga ubuhamya ni ukugira ngo nawe ubashe guhinduka. Ndabizi kuko ushobora kuba uri mu buzima bwo gukoreshwa n'ibiyobyabwenge, ukamwa urumogi ukagezaho rugukoresha amakosa, ukamwa inzoga ugasinda ugata control. Ariko iki ni igihe cyo guhinduka, ukabasha kwakira Imana, ukakira Yesu nk'umwami n'umukiza, kugira ngo abashe kuyobora ubuzima bwawe. Ico gihe nanone nongeye gufungwa n'abasirikare, kuko abantu bagumye kundega. Nanone bavuga ibimenyetso akaba ari njewe bifata. Nafunzwe kenshi, nakubiswe kenshi. Zanibuka ico gihe twagiye ahantu dufite urugenzi tuva ku Ndondo tuja mu Minembwe ngo dushike, kuko nakundaga kujana n'abasirikare cyane. Mbwira umusirikare umwe twari turaye aho bita kwa Ntayobegwa, ndamubwira ati yewe none uku twama dushika mu Minembwe nta faranga dufite, warebye ukuntu dushaka ifaranga. Ahambwa ati none twabikora gute? Tubereka nkwereka, wowe nkurikira, ubwo wowe ufite ico gikoresho cawe, jewe nkurikira nkwereke. Turagenda, kandi nari nasize data wacu musiga aryamye. Turagenda ngo tushike, duhagarika abantu, tubanyaga amafaranga twabanyaze. Araza ngo turangize tuguzemo inzoga, hari ku biraro 2 turakubanutse, kera butangiye gucagurikana. Urya data wacu kuko ari kumwe n'abasirikare baratura, nanone babona ntibasibira, bakomeza inzira. Kuko yamabwira tubwo ari kumwe na mutware, uko bagiye mu nzoga, bazodusanga tugende. Twambutse Gwerera ahantu mu Cakira mu Gitasha, ku Murambi uja gushika ahantu hari amasomo. None ngo dushike ku Murambi turabarangiza nabo bari imbere. Wacu arambwira ati duhagarare.
ndamubwira ati njewe ntabwo mpagarara, abasirikare baje kunkubita. Ndiruka ngo niruke, mbona ko abagabo bose bicara hasi, mbona kuko baseka gusa. Barampamagara baragerageza, ndabananira ndiruka. Ariko nanone baje kumpiga kuko ari abasirikare bari bafite ubushobozi, baza kumfatira nanone mu Kanyanga mu isoko, barangarura. Ico gihe naco zanibuka nashitse mu Minembwe ndafungwa. Ico gihe namaze kubona yuko maze guhitikana muri ho plateau hejuru, nibwira ibitekerezo, ndavuga ngo reka nje za Bibogobogo ariyo nje gushaka akazi. Ndagenda nahitiye ahantu bita mu Magunga. Bera b'Imana, Imana ni nziza, Imana ikora ibikomeye. Imana nanone kandi muri ibyo byose nzashimira Imana. Imana iyo yaguhamagaye ntizirebe uko umeze, kuko iyo yitegereza umugambi wayo uri mu muntu. Mu by'ukuri nakaza ndyama nkerekwa, kandi nkerekwa nkabona ndi mu biterane mpaye mbwiriza, nkabona mpaye ndirimba, ariko nkabikora ibyo byose nkabyerekwa kandi ndi umusinzi. Jewe abantu twabanye bose, abo twasanga inzoga barabizi, jewe banitaga pasiteri kandi ndi umusinzi. Nukubaho niryo zina ryanje. Kandi hari ikintu cambagamo, twagaza twinjira mu ikanisa dushoreyanye n'abacu n'abafite itabi, ikorari yaririmba, muri jewe nkumva ijwi rimbwira ngo ninyihane, ngasohoka ngata itabi nkihana. Ariko ni ahandi nasohoka, igihe cy'Imana kitaragera nasohoka nkaja gutora itabi, nkanywa itabi. Ubuzima burakomeza, Bubembe nahakoreye ibibi byinshi. Nakoranye n'abasirikare, mpakorana amanyanga menshi, kandi tugendana n'abasirikare. Abantu babaye za Magunga, wenda hari bo byibuka bakeya. Hari igihe kimwe twigeze kujana n'abasirikare bari babiri, naje nkaba wa gatatu, tugenda tugiye kumwe inzoga mu Magunga, ahantu bita ngo ni Magunga yefu, ahantu habaga umufurero ngo ni Biruga. Turagenda tugiye gushaka Kanyanga, twinjiye mu nzu, babasirikare barambwira ati se nta kimogo ufite? Ndababwira ngo ndagifite. Ngo ndangize, ndagitekeye turakimwoye, tukabana n'umuhungu w'abanyabyinshi ngo ni Ngiriyomba, ngira ngo aherere za Kenya. Yari inshuti yanje, twakoranye ibintu byinshi. Ngira ngo Imana yamugire neza, yarakijijwe nawe, niko nkeka. Noneho tuba tumwe inzoga, hahita yinjira umuprofeseri, kandi uwo muprofeseri ngo yagiraga inabi ku ishuri, noneho akiyenza ku bantu, ngo amara arinjira, ngo yinjire. Turamubwira ati nta hantu womenya hari inzoga, araha turangiye turamutumye, turamubwira ngo genda wowe uje kutubariza uzana inzoga.